आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबदा मरुएबा पाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लाल किला जाति की मचु अहुंगी फिराल सिंखतुना मरफू सुबन निंगतम नुमित थौरम पांगथोक्रे लागिबा सही अमा असिदा नहा कोटी अमदा एआई स्किल की ट्रेनिंग पीनबा सरकारना वारेप लौरे हाइना प्रधानमंत्री ना लाउथोक्रे मणिपुर सुंगसी मरफू सुबन निंगतम नुमित पालन थौरम पाक्सना पांगथोकनकी मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान हाइरी मोबाइल मेडिकल यूनिट सिंह पीएम जनमन अमसुंग धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की मखादा चिंगी मनुंग हुंजिन मफम सिंगदा हक्सेल की फिबम फगरन बथबक पाइखटली कांगपोकपी जिला की लंका तनिलुआंग खुलदा ngarang sakangdaba singna hal lamnaba naga misam ani gi hakchang ngasi postmortem pangthokre amasung Indonesia da ngasi ayu Richter scale 3.3 ki changda yuar habada yamdrabda myoi 35 sire लेबाग असिना ngasi मरफू सुबा निंगतम नुमित पालन थौरम पांगथोकली दिल्ली की ऐतिहासिक और लाल किला दा पांगथोकपा निंगतम नुमित थौरम दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हेक थुंगलबगा अहानबो ओइना लाल किला दा नेशनल सॉन्ग बंदे मातरम सक्की गन सेलूट कुनमाथोइगा लोइनना जाति की मचु ओंगी फिराल चिंगकी अमसुंग इंडियन एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर अनिदगी लई साइथरकी लाल किला की फंबाक्तगी मियाम द वांगांगबदा प्रधानमंत्री ना हाई लागिबा सही अमा असिदा नहा कोटी अमदा एआई स्किल की ट्रेनिंग पीनबा सरकार ना वारेप लौरे मांगना हाई मसिना नहारोल सिंह असिबु मालेमगी एआई सेक्टर दा मांगजिल थानबा ngamgani लेबागसना मपुंग ओइना लम अहुम कोस्ट क्वालिटी अमसुंग स्किल दा अकन मियंग चंगबा तंगाई फदि हाइनसु श्री मोदी ना फोंगदोकी प्रधानमंत्री नाई लेबाक असिगी खुंगंग शहर अमसुंग स्कूल सिंगद लैरिबा सही मंगा दगी 15 फावगी हैथोई सिंथोरबा अंगांगसिंग खंदोकपगी थबक हौरगनी हाइरिबा हैथोई सिंथोरबा अंगांगसिंग असिबु अखन्नबा ट्रेनिंग पीदुना लेबाक असिगी ओइबा अफबा सानरोय सेमनबगी दमक्तनी मांगना हाई भारत नंगासिदी मालेमगी सानौ फोनबगी लमदा मफम अमा कनबा ngamle श्री मोदी नाई हौकिबा मतम खरा असदा लेबाक असदा इचाव अमसुंग चिंग निंखाबिगी थोगदोक कया मायोकनबदगी इमुंग मनुंग कया अवाबा मायोकनरे असिगुंबा अवाबा मायोकनरिबा इमुंग मनुंगदा लेबाक असिना मखोइगिदमक लेपतुना लैरी प्रधानमंत्री ने हाई हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य लेबाक की अतई मफम सिंगल लोइनना मणिपुर सुंगसी मरफू सुबा निंगतम नुमित पालन थौरम पांगथोक्रे इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की पैरेड ग्राउंड पांगथोकिबा राज्य थाकी मपुंबा पालन थौरम दा मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान सिंगना जाति मचु अहुंगी फिराल चिंखकी महाना गार्ड ऑफ ऑनर अमसु येंगसिंकी अमसुंग श्रीमती हाउबम संघमिताना कमान तौबा कंटिजेंट कुलुमदोगी मार्च पार्ट पैरेड अमगी सलामी ओकी थौरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री ना कांगपोकपी जिला दा ngarang थोक्किबा लाइबक थीरबा थोगदोक अदुबु कन्ना यानिंगदबा फोंगदोकपगा लोइनना खुनाइगी कांगलुक खुदिमक्ता अमना अमबु थाजनबा थमनबा अमसुंग शांति ओइना पुन्ना लैमिननबा अपील तौकी मांगना हाई चौखटपा पुरकनबगीदमक शांति लहनबा तंगाई फदे अमसुंग मसी अमना अमबु थाजनरबा मसागी इज्जत ngakpaga लोइनना अचुंबा माइकैदा चलबदी फंगबा ngamgani राज्य से शांति हंजन हनबदा केंद्र सरकार की माइकैदगी पीरिबा तेंबांगबु सिंगथारादुना महांगना मियामदा शांति चौखटपा अमसुंग हेना शक्ति लेबा मणिपुर अमा सेमगतनबा पुन्ना होनामिनरसी हाइना अपील तौकी नारोल सिंगी तुंगी लंबी सेमगदबा मणिपुरी नुपी सिंगी शक्ति पीबा लौमी अमदी वाकर सिंबु सौगतपा इंटरप्रेन्योर्स सिंबु सेमगतपा अमदी अखोगी कल्चर हेरिटेज असिबु ngak सेंदुना थंबा असि अखोई सरकार असिगी पांदमनी मणिपुर की ओइनदी चाखटपगी लंबी असि शांति की खोंगथांग दगे हौगदोबनी राज्य सरकारना हौसिक लमदम असिदा लॉ एंड ऑर्डर फकनब खोंगथांग कयामरु पाइखतुना लागली अमदी शांति की वारी कयासु कामसिंगी मिहुसिंगा सानदुना चथरी शांति हाइबसी चाखटपगी ख्वाइदगी मरुओइबा युमफम अमनी शांति लेबा लेबाक अमा ओहेनगे हाइरबदी अखोइ मसेन थाजनबा अचुंबा वाइल इज्जत लेना हिंगबा अमदी कांगलु खुदिमक नुक्सी चानना हिंगबा मचंगी राज्य की जिला सिंह अमसुंग सब डिविजनल हेडक्वार्टर सिंह सरकार की ऑफिस सिंह राजनीति दल सिंह की ऑफिस सिंह निंगतम नुमित की पालन थौरम पांगथोकनकी आकाशवाणी इम्फाल सिंधुना निंगतम नुमित की थौरम इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा मसीगी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पांगथोकी थौरमदुदा आकाशवाणी इम्फाल की डायरेक्टर इंजीनियरिंग नोंवाइथेम नंद कुमार जाति की मचु ओंगी फिराल चिंगकी महांगना हाई भारत विकसित भारत ओहिनबगी पांदम फंगबा ngamnaba नागरिक खुदिमंगना पुन्ना खुसमनना चमिनबा तंगाई फदे
Amarom da ningtam numit palan thoram korkom yauna aina thingkraba loop kayana boycott tawbaga loinana total shutdown laukthokpadagi security gi akanba sexual thorang laukhatki. Ningka tamba numit palanga mari lenana Imphal da laiba lok bhaban ngasi numidang wairam Rajyapal Ajay Kumar Bhalana thopu oiduna at home reception pangthokre. Thoram aduda Mukhyamantri Yumnang Khemchan, Mantri MLA Singh, Rajya Sabha Sadasya Adhikari Mayum Sarda Devi, Chief Secretary, Civil amasung Police ki makok thongba official sing yauki. Bharat na ningka tamba phangiba sahi marfu surapaga mari lenana Akashbani Imphal gi ipau kanguna puthokpa akhanaba pau gi saktam sandokani. Thauramasi tabiriba pau asi hek loibaga sangai channel da sandoktuna tahanjagani. Pau gi marakthana break ama. Miyam da Khanganjaba Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da Ningthaukaba Khudingi Nungthil Pung Anidagi Ahum Makai Fauba Rare Disease and Genetics OPD Famba Hauzare Jinda Soiba Leibadagi Horakpa Laina Singh Pokpadagi Shoirakpa Mapung Marai Farakpada Thintaba Natraga Imung Manungi Shuronda Launaba Laina Singh Lei Haina Chingnaba Singbu Khangdokpa Gyan Taminaba Amadi Taufam Thokpa Thauram Singgidamak Miyam da Lakpinaba Khanghanjari Makhataba Kupamarol Gidamak Rare Disease and Genetics OPD Second Floor New OPD Block RIMS Imphal da Lakpinaba Ningsingjari. Laumi Singhidamak Bharat Sarkar Khema General Insurance Limited Amadi Manipur Lengaka Punna Khusamna Duna Paika Chabai Scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Kharip Lorok Kidamak Senmang Phukat Pagi Wasak Manung Changadaba Mahi Marung Singdi Chathok Leiba Phau Amadi Kalen Kobini Scheme Masida Manipur gi Block Khudingmak Konchengani Loan Loba Laumi Sing Soidana Insurance Yaugadabani Loan Lodaba Laumi Singina Masagi Apama Matung in a Darkhas Thabaye Senmang Phukat Pagi Wasak na Konchengadaba Kudung Tiba Singdi Ikang Ichau Ho Langpok Brajataba Lentaba Nonglei Nungsit Leibak Ningkhaiba Amadi Laina Tilnana Sokraba Singh Kharip Loroki Premium Thibagi Aroiba Numit Chaliba Chahi Sigi August ki tang Taratarukni Hena Akupamarol Gidamak Manak Nakpa District Agriculture Officer District Horticulture Officer Directorate of Agriculture Directorate of Horticulture Government of Manipur Enrollment Gidamak Tadi Manak Nakpa Isagi Account Hangjaba Bank Amadi CSC da Chatpiyo Tabiriba Pausi Akashbani Imphal Digini. Kangpopi Jila gi Langka Tani Liu Liwang Kuldangarang Sakang Dabasing na halamba naga misam anigi haksang ngasi none PIC da postmortem pangthokre. Aikoi gi paumin hai postmortem adu executive magistrate amasung police ki mamang da pangthokibani. Postmortem lorba matung da haksang sing adu CSO lusingba sing amadi imung manungi mioina makoi gi khul da pukre. Imung manungi pau matungina masi makoi mathau mangam pangthokadaba adu thengkibana maram oidana hayeng oina pangthoklagani. Paumi Singh Wangang Mada Liangmai Naga Council Western Zone gi Vice Chairman Sri Chawang Raibona Hai Misam Yam Hapada Senaba Myoy Singh Sarkarna Atuba Matamda Phanaba Hotnagadabani. Maragastai United Naga Council na Mihat Asibu Yaning Deba Pongdokna Kaukiba Pung Kunmarigi shutdown na None Jila da Laiba Dukan Amadi Kaithel Singh Thonglonaki. Imphal Jiribam National Highway Contractorate Amasung Jila Amagi Marta Gari Chen Kide. Raijagi Special Commando Personnel Mangada ngasi kumsi sahigi Ganatran Divas ki Medal for Gallantry Pikre DSP CID SB Kuraizam Sasikan Singda President Medal for Distinguished Service Piki Lisingani kumangagi Ganatran Divas ki Medal for Meritorious Service na Personal Tareta Pikre Tongan Balam Singda Matau Ningtin Taubugidamak Special Secretary Home A Subhas Singda Chief Minister Special Citation for Outstanding Devotion to Service Award Pikre Aduga Chief Minister Special Award for Outstanding Devotion to Service ki manana Dr. Wahengbam Beto Singh amasung RK Manbindu da Pikre Chief Minister Police Trophy for Community Service na Police Personnel Tarukta Aduga Personnel Ahumdana Police Trophy for Anti-Drug Campaign Award Pikre Har Ghar Tiranga gi thauram ngasi kaksing makha Logdada Laiba MLA Mayanglamam Rameswar gi yumda pangthokre thaurangi saruma oina mafam kyada miyamna Bharaki machu ongi phial puduna khongchat ama chatki Nomaijin Kudingi Chatarakpa Sunday on Cycle gi saruk amo oina Sports Authority of India na sinduna hayeng sai STC Kuman Lampak Imphal da pangthoklagani Ningtam numit palangi akhanna ba haiba hiramda pangthokkodaba cycle rally asi sai STC Kuman Lampak tagi horga Imphal gi maruiba mafam sing chatlaba matung mafam asida amuk panthungpham oigani Paugi Maraktana break amamuk
NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba pizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdopnaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital, Sajiva Jail Road, Kabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Hema, thauba, kadai challoino. Thabagama chalubane, itaimabu SIR gi claim file tawbikrabo. O tawkhre, makha kaidorkani haibadudi khangdri. Claim file tawkraba matungda Electoral Registration Officer haibadi ERO na claim khudimak amata sidaba leitana lokhalaga yengani taima. Oh, aduro claims and objection disposal per harise. Ado ERO na kokhalakani harisibu idiyam kijaibo. Mani taima, kari matu kiningai leite de taima. Makhoina kokhalaglavadi darkar tai haba document khudimak puraga chatbigadabane. Moina itaima gi claim ado yamna serious oina lauri Yaro na tarasu wa amale khai tabangam dradi kamai toba. Karigumba lekhai tabangam drabasu atai upai leiri. District Election Officer haibadi DC natragana Chief Electoral Officer Manipur dasu appeal tawbagi khutong chaba adumak leiri. Adu itaiba atopa samama khangdaba yarong su helpline number 1950 da phone tawbiraga adum hangbiba yare. Yam nungaire nanga thengna ne aina samamnaramba mayam se loin he kokpire. Manipuri goina final electoral roll si September ki tang 6 ta phong lagani. Paujen jariba Chief Electoral Officer Manipur. Akasbani Imphal gi pau tabiri. Indonesia gi Flores region da ngasi ayu anganbada Richter scale 3.3 ki changda yuar habada yamdrabra myoi kunthani pansire myoi taruna asok apan nangle aduga anina thiba khangdri yum kaya amangata thokle America gi geological survey hai yuar haba adugi epicenter East Musa Tenggara gi awang nongchuplom da kilometer 65 lom lapna leiba mafam amagi leinung da kilometer tara luba mafam da oiki mi kanba kangbuna tongan mafam singdagi haksang kun phangba ngamkre leibak adugi mafam kya da meter amahena wangba tsunami web tokki hauzik sanabagi pau Mangsatabam Premananda dagi Jama kuntra munga suba Indian World Durand Cup ki ahanba quarter final match lagdiba nomaijing numit ki nungthil pung mari taba matamda Jharkhand gi Birsa Munda Football Stadium da Manipur gi FC Rengdai ga Sporting Club Delhi ga sanaragani anisuba quarter final la numit asimakta da Kolkata da Indian Army Football Team ga East Bengal FC ga sanagani Aumsuba quarter final la Kolkata da Mohun Bagan Super Giant ka Jamshedpur FC ga sanagani aduga marisuba quarter final la Silongi Lazong FC ga Northeast United FC ga Silongi Jawaharlal Nehru Stadium da sanagani semi final na thasi ki taramapal amasung kunda sanaraba matung thasi kulumdoida Kolkata da final sanagani Belgium amasung Netherlands na yumbu oido na pangthokpa nupagi FIH Hockey World Cup 2023 campaign gi ngasi sanakiba pool D gi ahanba match ta Bharat na Wales pu maithiba pikre Netherlands ki Wesner Stadium da sanakiba pool D gi match adu da Bharat na Wales pu panjal ahuma da thoiki Bharat ki mathang gi match lagdiba ninthoka numita England ga sanagani pool D da Bharat Wales England amasung Pakistan yauri ngasi dagi hauduna thasi kuntra fawa chathagada World Cup asida punna team 13 na saruk yari Bharat amasung Sri Lanka gi match ani ki cricket test series ngasi dagi Gali International Cricket Stadium da hokre match adu da Bharat na toss ngamduna hana batting tauki ngasi ahanba numiki sanaba loyo fawada Bharat na wicket ani turaga run chani mari phunipan lawri series asi ICC World Test Championship lising ni kunma kuntret ki saruk moina pangthokpani Rajesh Thakachari Premananda Aroibada Maroiba Pau Pradhanmantri Narendra Modi na Lal Kilada Jati gi machu ohungi phiral singkhatuna marfu suba ningtam numit thoram pangtokre lagliba sahi ama asida naha koti amada AI skill gi training pinaba sarkar na warep laure haina Pradhanmantri na laukthokre Manipur da ngasi marfu suba ningtam numit palan tharom paksana pangthoknaki Mukhyamantri Yumnang Khemchan hairi mobile medical unit sing PM Janman amasung Dharti Awa Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan gi makhada chingi manung hunjin mamafam singda haksel gi pibam phagarana thabak paikhatli Kangpokpi jila gi Lanka Tani Luang Khulda ngarang sakhangdaba singna halamba naga misam anigi haksang ngasi postmortem pangthokre amasung Indonesia da ngasi ayu Richter scale 3.3 ki sangda yuar habada yamdrabada myoi kunthani pansire Pau loijare